Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün inşallah burada sabahımızda ulay İmam el-Mevsili rahimahullahu ta'ala'nın el-İhtiyar kitabından başlayıp gelip Babul encasi ve tathiriha, başkaça aytqanda najasat және аны тазалоо ökümüne babına gelip toxtağanbız. Sebebi najasat giyimizge tiyse je, jay namazımızga tiyse je, özümüzge denebizge tiyse je, başka meselelerde oşonun tazaloonun meselelerini söylöşöbüz. Kebir meseleler var, terengirek kiregen hareket kılabız. Anda başladık. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام الله نفع بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال النجاسة غليظة وخفيفة. Najasat degen bul namazdı bizden tiye turgan nerse. Eğer giyimibizge je bolboso namaz okuy turgan jeribizge je denebizge tiygen bolso al najasat menen taza emes nerse menen namaz okuga durus emес. Bu ошон үчүн өтө көңүл бурушубуз керек. Кайсы нерселер najasat, кайсы нерселер najasat эмес, качан namazga жарабай кала турган абалга туура келебиз. İmam Mevsili rahimahullahu taala ne deydi? En-necasatu, najasat ikiye bölünөт deydi. Galizatun ve hafifetun. Oor najasat jana жеңил najasat. Oor najasatın hükümü kандай bolot, жеңил najasatın hükümü kандай bolot. Аны тазалоонун hükümü kандай bolot? Ошонун бардыгына токтойбуз, ha? فَالْغَلِيظَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. İmam Abu Hanife rahimahullahu ta'ala menen özünün iki şakirti Abu Yusuf Muhammed menen kişinin talaş tartış mesele var. Emi koyunca biz Abu Hanife rahmatullahi aleyhinin sözüne fatva veriyoruz, jana şonu okuyuz. Kaçan gana müştehid, mazhabta müştehidler Abu Hanife'nin sözüne emez, Abu Yusuf tıkına, je olsa İmam Muhammed tıkına, je Zufar tıkına, je Hasan bin Ziyad Lu'lu'idin sözüne fatva verse oşonda gana oşol fatvаны alabız. Anı alımlar mine bir meseleni aytıp durup eğer de Abu Hanife'nin sözüne emez, başka birinin sözüne fatva verse alımların sözlerini izleyiz. Ve aleyhil fatva bihi yufta degen, şuğa fatva verildi, şuğa fatva verildi degen maniler gelse, oşonda gana aytabız. Bolsa İmam Abu Hanife'nin sözü bizge birinci orunda turat. Emi fal-galizatu inda Abi Hanife. Oor najasat Abu Hanife'nin pikirinde oor najasat degen emne ne desem. Desem ma varada fi necasetihi nassun. Bir nersenin oşonun najasat taza emes ekendigine nas kelgen bolsa, Kur'an'dan je hadisten je icma'tan je başka meseleden. Nas kelgen bolsa Abu Hanife bunu najasat galiza o najasat dep belgili etken. Ve lem yu'aridhu nassun ahar. Başka bir dağı oşonun küçündögü dalil Kur'an'dan bolsun, al hadisten bolsun, oşo karşı gelbese deydi. Kedi şunday meseleler gelip kalat, taza degende mesele gelip kalat, najas degende mesele gelip kalat. Oşonu ta'aradatil adilla. Jawasa ta'aradatil adilla iki dalil birine karşı gelip kaldı. Birösünde najasat, birösünde najasat emes degende mani gelse, anda al biraz tömönrök najasatga düşüp kalat, anı meselesini aytabız. Demek Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin fikirinde eğer bir dalil gelip Kur'an hadisten ağa karşı dağı bir dalil gelbese bul oor najasat dep belgilenetken. Vel muhaffafatu alemi jеңил najasat emne dese ma ta'arada nassani fi taharati ve najasati. Daha bir najas nerse var, ağa iki dalil gelip kaldı. Birösü taza deydi, birösü taza emas. Şunday bolup eken. Yörük adamlarım töyle, kayın töyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birbirine karşı söylüyor. Kayın töyle ayat menen hadis birine karşı gelip kalsan, sırtından şunday olup karşı gelip kalat. Sırtından karaganda. Çındığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan Kur'an'a karşı, je özünün sözüne karşı söylüyordu. Biroq bizge rivayet kılıngan hadislerde, je olsa baya ayat jalpılay aytıp koysa, bizdin düşünügüzde birbirine karşı gelip kalganday görünüşü mümkün. Buna oşol mezgilde mujtahid mutlaktaran çeçip beredi. Bunun meselesi bunday, bunun meselesi bunday dep.
Andan keyingi masaleye gelsek, demek al-hafifa jengil najasat degende Abu Hanifa iki dalil gelip bir-birine karşı gelip biri taza birisi najasat dep atsan da bunu jengilirek najasat deymiz. Emne sebepten ağır najasat dep bölüp jengil najasat dep bölüp atабызsa, аны тазалоо жолдорунда азыр бирөө оорураак кыйын болот, бирөө жеңилирээк болот деген сөз, ha? فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا ووزنا إن كان كثيفا. Emi uşul najasat, oğur najasatты çeşmelep aytıp, emi şu oğur najasat bizdi namazdan tıyıp koyat. Namazımızı jaraksız kılat, giyimimizni jaraksız, taza emes kılat. Oşonun ölçömü jönüne süйлөнүp atat. Egerde anın bir ölçömü var, ошол ölçömünden azırak bolsa keçirim bolat. Adamlar andan saktanısı kıyın bolgonduktan. Al bir daha bir ölçöm var, andan aşıp kete turgan bolsa boldu. Anı menen namaz okup alsaң, же başka nerse kılıp alsaң, namazыңды kaytarıp okuga tura keledi. Ошон үчүн фалманиу намаздан тыйып коя турган, биздин даратыбызды жараксыз кыла турган, кийимибизди жараксыз кыла турган нерсе минал гализати, оор najasаттардан yazida ala qadri dirham. Dirhamdın ölçömünün köp bola turgan bolsa. Dirham dep emi bul ilgerki mezgilde şol dirham dep aytылып kalgan, bul altın. Dirham dinar, aşara dirham, dinar dep altın, gümüş tıyındarda aytkan oşonun ölçömünü aytıtat. Ana azırkı alımlarda şöyle 5 santimetr tegereginde. Eger de oşonun ölçömünün köbürөөк bola turgan bolsa, giyimiňe jabышкан nerse, oor najasattan. Mesela oor najasat degende zara, ooru, jengeli, anan kan, uşulardyň bardygy oor najasatga kiret. Eger ala qadri dirham, dirhamdyn ölçömünden çoňurak bola turgan bolsa, ikiye karaptır da, iki bölükke karaptır. Al, munday bir koyu bola turgan bolsa, ana suyuk bolsa da. Şunday awal bolat da, kan suyuk mesela, zara suyuk, başka nersesi koyurak. Egerde suyuk bola turgan bolsa, ardul kaf deyt. Mынау koldu, kolunuzga suunu koyup durup, kolunuzu mындай kılıp açsanız, alakanыңızda kança su kalsa, mынау uşunu kadri dirham dep aytılınat eken. Başkaça aytkanda 5 santimetrin tegereğinde kalgan su. Eger şunçalık su, şundan az bola turgan bolsa, şol giyimiňizge juup kalsa, zara je bolbosa kan, namazыңызды tıybayt. Andan köp boldu, anda namazı tıyat, al giyimde emneşke juuş gerek bolat. Bul suyuk bola turgan bolsa. Egerde koyu bola turgan bolsa, anda wazn menen esepteybiz deydi. Salmak menen deydi. Birok kebirki alımlar aytat, şol wazn degenden maksat bul kadri dirham, dirhamdın ölçömünce başkaça aytkanda 5 santimetr. Emne sebepten alımlarımız kadri dirham, dirham degen neseni kayaktan alıp gelip açtı. Dese İbrahim Nakhai rahmatullahi aleyhiden bir rivayet gelip aytat. Mümkün bir yakta daha gelse gerek. Bizden cana akramakumullah ba ilimde aytışıza tura geledi. Ba najasat çıkkan jerdin ölçömün aytkandan, adamların aslında aytkandan tartınıp, oşonu dirham dep, kinaya menen dirham dep aytkan. Şo dirhamdın ölçömünçe degen. Ba najasat çıga turgan orun oşonço eken. Себеби ошол жерде najasat çıkkandan keyin ilgeri kesek menen, taş menen tazalagan, şo tazalaganda сөзсүз түрдө анын жанында бир нерселер калган дейт. Калат дейт. Тап-таза болбойт дейт. А жууш бизде мустахаба, тазалаш милдеттүү. Ошого ошончо ölçömdүн ошол najasat çıga turgan орундун чекесинде калуусу мүмкүн болгондуктан азыраак ölçöm keçирим деген маселе айтылыптыр. Эми ал десе тияктын төлө жүрөбүш керек эмес. Эгер ушундай болуп калса деген сөз, ha? Şunday bolup kala turgan bolsa, al keçirim. Olursa giyimge tiyip kalsa dele, kan tiyip kalat başka nerseler. Demek el-mani'u minel galizati en yazida ala kadri dirham dedik. Dirhamdın ölçümünden köbürөөк boluş gerek. Eger suyuk bola turan bolsa, koldun ölçömüne ölçödük. Suunu kılabız da kolubuzda açabız, şöyle kalgan su çalık oşol keçirim. İn kana ma'an. Vaznan in kana katifen, eger de koyu bola turgan bolsa, anda mine janağı 5 dirhamdır. Oşoga mene ve huve an takuna misle ardul kaf. Janağı koldun jazganda
kala turgan ölçömde boluş керек deydi. İbn Umar radıyallahu anhudan gelgen rivayatta ne deptir? İza kanat najasetu qadru zufri hâzâ la temna'u cevâza salati hatta tekûne ekthara minhu. İbn Umar mes Umar ibn Hattab radıyallahu anh geçirse. İza kanatin najasa. Najasat cana taza emes nersenin ölçömü kadru zufri. Menin tırmağımdın üstünçe ölçömde bola turgan bolsa la temna'u cevaz salat. Namazın durus bolusundan tıybayt deptir. Hatta tekuna ekthara minhu. Andan köp bola turgan bolsa ne olur? Anda namazdan tıyılıp kalat. Başkaça aytkanda namaz giyiminiz namazga jarabay kalat. Biroq bizdin alımlar aytat, "Zufruhu kana qariban min kaffina" deydi. Umar ibn Hattab'ın tırmağı bizdin janagı alakanın nede orundaydı oşonço var eken ama. Çoğun kişi olan eken ha maşallah. Ay alımlarımız ay qa'ril kaf deptir de bu koldun içindeki jana suunu koyup tur açkanda oşonun ölçömüçe biraz kala turgan bolsa oşol keçirim deptir. Anı 5 santimetre dep azırkı bizge alın. 5 santimetre bunda kurugu menen de. Şunu ne deybiz? Ha? Diametri menen de 5 santimetrini çek. Şunça bola turgan bolsa kokustan. Bilik bayqabastan namaz okup algandan karasan şunda deyip kılgan bolsa oşol keçirim. Ha? Qala İmam An-Nakha'i İbrahim Nakha'i aradu an yaqulu qadral maq'ada. Janagı artka öğrettin ölçömünü aytgısı kelip fakanu bi qadri dirham anhu. Ana kinaya kılıp şol dirhamdın ölçömünçö dep bayanda ötür bunu İmam Es-Sarakhsi rahmetullahi aleyhi özünün Mabsut kitabında şu rivayatta aytıp bayandaptır. Emne sebepten innema qaddaru ashabuna bid dirham. Emne sebepten şu dirhamının ölçüp koyduysa lianna qalilan najasa afun bil icma'. İcma' menen azraq najasat bul keçirim bolat. Oşon üçün dirhamdın ölçömünü aytıptır. Bolbosa adamlarga oğur gelip kalat degen manida. Andan keyin wal mani'u minel khafifati an yabluga rub'u thawb. Emi qarаңыз oğur najasatın ölçömü geçirimi bizge kança oldu? Azraq boldu. Emi al khafifa najasat jеңилирээк najasat bola turgan bolsa, al bir giyimdin 4'tөн 1'i najasat bola turgan bolsa, andan azraq bolsa mine keçirim eken. Rub'u thawb. Emi rub'u thawb degende alımların arasında şu rub'u thawb'tan maksat kança dese, her bir giyimdin ölçömü deydi. Başkaça aytkanda, bunu jeng bola turgan bolsa, şunun 4'tön 1'i. Buttun jeng bola tursa, şunun 4'tön 1'i. Çapan bolsa 4'tön 1'i degende ya. Emnege rubu 4'tön 1 degende aytты dese, şariatımızda şol 4'tön 1'i lianna rubu hukmul kul fi ahkam şar. Şariatta şu bardığı dep eseptelenetken. Misal üçün başımızga mas tartıp atkanda Allah Taala vamsahu başыңarga mas tartkıla degende 4'tön 1'ini tartsak baştın. Parzdan kutulduk ko. Muna ошондой эле бул жакта да ушул маселени алып келди дейт. Анан жана ажылыкка барганда чачтын 4'төн 1'ini алсаңыз да парздан кутуласың. Ушул жерде да бир маселе. Ажылыкка барган мезгилде, умрага барган мезгилде адамдардын арасында чачтарым кырып алып салмаң болуп мынтип жүргөндөрдү көрүп калабыз. Каяктан угуп калышкан жана чачтын 4'төн 1'ini алса парздан кутулат деген. Ал деген нерсе ошол кокустан бир нерсе болуп чачыңын 4'төн 1'ini эле алынып калсаң, сага штраф жокпу десе, ооба жок деген. Бирок сүннөт эмне? Чачтын бардыгын алыш керек. Бардыгын тегиз алыш керек. Эгерде кадрыл унмула. Мынау бир элиден кыска боло турган болсо да бисмилла, кыскартабыз полный. Андан узунураак, чачы узунурактар боло турган болсо, анда баштын бардыгынан ушунча өлчөмдө алып, ошону 4'төн 1'ini алган болсо парыздан кутулдуң. Бардыгын алыш сүннөт деген маселе. Ошондон уламанан баягы шариат илиминдеги эрежелер бири-бирине дайым колдоп, бекемдеп кетет. Демек, ушунда 4'төн 1'ini этибарга алдыкпы? Эми жана кийимдин да 4'төн 1'i дедик, 4'төн 1'i дегенде кийимдин өзүн жалпы эмес, ар бир мүчөсү өзүн эсепке алынып турат. Ошо менен адамдардын арасында, алымдардын арасында талаш тартыш дагы бар.
4'tön biri dese, kebirkiler bardık giyimnin 4'tön biri deptir. Kebirkiler jengnin 4'tön biri, kebirkiler ıldıjaktın 4, talaşıp geldi al-muhtar rubu. 4'tön biriden maksat oşol bir giyimnin bir müçösünün 4'tön biri. Bolbosonda çapanın janımdan bar bir zara düşüp kalsa namaz okuyorsan bolup arattan da. Andan keyin ve kullu ma yakhruju min janağı sizler tangalı boyunca qarap otursan gerek. Bu galizası kimde, hafifası kimde, jengil najasat emiş, orun najasat emne dep kütüp otursaňar az emin bayandap başlayt. Qaysylar or najasatga giret, qaysylar jengil najasatga giret. Ve kullu ma yakhruju min badalil insan. Her bir ele nerse adamdın denesinden çıkkan bolsa ve huve mujibun lit-tathhiri, oşol nerse juunu milletli kılata fa najasatuhu galizatun. Anın jana taza emestigi bul or najasatga girer. Deneden kan çıksa or najasat. İrin çıksa or najasat. Kusundu çıksa or najasat. Kan çıksa or najasat. İrin ayttık mı? Mına uşulardın bardığı. Fal ghaid emi janağı akramakumullah arçaktan çıkan al taza najasat bolsa. Anan bağı zara kan as-sedid ne janağı irin vel qay kusundu bardığı najasa galiza. Egerde oğuz olup çıkan bolsa daratып zat degemiz. Giyimge deyse giyimdi najas kılar. Biyaktagı aşkazandan çıkan nerse mahallun najasa. Najasattın oradan çıkkandıktan giyimdi dağı ne alat najasat kılar. Ve la hilafe fihi. Emne sebepten ve la hilafe fihi. Bu nesede hiçbir talaş yok dep alımlar aytı dese Abu Hanifa'nın janağı sözü var boçuğa. Bir nesenin najasa, or najasası deyiş üçün ağa dalil geliş gerek de ağa karşı eşlense gelmez gerek. Oşun üçün la hilafe fihi. Kan najasa ekendiginde hiçbir talaş yok. Boldu. Kur'an'da dem najas dep geldi boldu. Kusundu najas. Başkaça aytkan hiç kanday anın karşısına gelince oşun üçün or najasat dedik. Ve kezalikel meniyyu. Adamdın uruğudağı najasat galiza or najasat dep aytılат. Biz menen başka cemaatlerin arasında talaş tartış var. Kantip manidi uruqtu erkektin uruğun najasat galiza or najasat dep aytabız. Sebep bundan adamlar, kança degen alımlar, paygambarlar jaralgana kantip şunu bir najasat deybiz. Najasat emes bu dep talaşkanlar var. Hanafi mazhabda yok. Biz najasat degendigimiz manidi najasatın kanalından gelgendiği için najasat atabız. Sebep al жерден najasat çıgat, demek oşol joldan çıkkan nerse özünü najasatты koşup çıgat. Oşol sebepten anı najasat dep aytabız. Andan dağı biz oyubuzdan emitip oturup ele oşol jaktan çıkıp atat, bu najasat deyibizbi dese yok, sözsüz türde bizge birinci dalillerdi karap çıkabız. Dalillerдің негizinde gana söyleşiyoruz gerek. Dalil bizge ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din hadisinde Aişe enemiz rivayet kılıp ne deydi? İn kana ratban fagsilihi. Peygamberimiz ne deyiptir? Eğer de uruqtuq çıkkan bolsa, giyimge tiygen bolsa, su olup turgan bolsa, fagsilihi anı juğun deyiptir. Demek najasat bolğon üçün ju deyip de. Najasat bolbosa ju demek emes de, ha? Ve in kana yabisan fafrukihi. Eğer de kurap kalgan bolsa tiyip turup, anı uqalap getirip koysan bolat deydi. Sebebi al oşunda bir koyun nerse ötken bayağı tiygenden kurgaganda anı uqalap salsam tazalanat eken deydi. Biroq şun bu hadistin geliyosu boyunca kebirki alımlar bunday bu hadistin bunday hadis gelgen emes. Bu hadisni biz alımlar tappadık. Bunu şu İmam Al-Marghini yani hidayetele bayandap koygan bunday hadis yok. Biroq sahiheyinde Bukhari menen Muslim'de başkaça manide bir hadisler gelgen. Biroq şul manide biroq sözleri başkaça. Bir de sen жақсы düşünüşüz gerek. Alımlar, fuqahalar muhaddislerden ayırması var dep aytıp жүрөбүz.
Muhaddisler her bir nerseni kelime söz menen rivayet kılışat. Al endi fuqahalar anın manisi menen rivayet kılıp negizgi manini alıveret. Negizgi mani najasat ekendigine jana anın tazalоо jolu kандай ekendigi жалпы ушинтип айтып койду. Başka hadislerде ушунун бекемдеген hadisler келет. Ошого mani menen rivayet kılgan hadislerdi ki bizdin Hanafi mazhabga karşı kelgender. Munday hadis jok, sizler жалган hadisти айтып атасыңар dedi. Jok, biro ошонун manisinde başka hadis barбы? Бар. Biro bu jok. Bizde fuqahalarda muhaddislerden özünde dele hadislerdi mani menen rivayet kılуу durus. Kitaplarda aytılат. Al fuqaha ahakku bir rivayeti bil ma'na. Fuqahalar mani menen rivayet kılууga başkalara karaganda akılууrak. Emnege dese fuqahalar аны bilet. Kayсы sözdü koldonso mani menen rivayet kılganda жалпы manini özgörtpöstön turup rivayet kılat demek fuqahalar bilet аны. Al endi muhaddisler bolsa rivayet kılganda jattap alıp rivayet kılat mani mаңыз anın hökümdörün bilbeyt. Köpçülük muhaddisler. Kayсы bir muhaddisti karaңыз. Eger ошол muhaddis fiqh menen biraz gana baylanışı bar bolsa oşonun kadrı götürülgen. Demese dünyada muhaddisler milyon muhaddisler var. Mingdegen muhaddisler var. Bирок атын bilbeyiz. Bирок sizler attарын kimdi bilesiz? İmam Bukhari'di bilesiz, İmam Müslim'di bilesiz, Abu Davud'du bilesiz, İmam Tirmizi'di. Uşular kichine fiqh menen alek bolgondugu üçin bular dünyada kichine birak. İmam Ahmed ibn Hanbal, İmam Rahawiya, İmam Abdullah ibn Mübarek. Kayсы muhaddis alımlar biraz hadis fiqh menen alek bolsa attары bilinген. Bolbosa biz Sahih Bukhari'de kийинки сабагыбызда Saraqçı meçitinde başlayız. Oşonda İmam Bukhari özünün ustazdарын пайгамбарыбызга чейин айтканда Anas ibn Malik'te tanıysыңар da başkasını tanımayсыңар, чынбы? Akırına barganda эле tanıp kalasыңар. Abu Hurayra degende tanıysыңар. Je bolbosa Anas ibn Malik dese ber jagында hiç kim ta Yahya bin Yahya al-Leysi getdi, hiç kim tanımayt. Nege? Alar muhaddisler. İmam Bukhari'nin ustazdары, je ustazdын ustazdары, bирок fiqh menen alek bolbogonduktan mundayla attары hadisleri kalıp ketken. Alemi fuqaha fiqh menen alek bolgondordun attары daima jogorda. Sebep alar hadislerdi mani menen rivayet kılganda akıllırak, alar ilimdürak. Şonun üçün İmam Zahabi rahmetullah aleyhinin Zaghlul İlim degen kitabı var. Kiçinekey kitap. O şerge her bir ilim talap kıluvçulardan kaçaklarını yazgan. Oşogo muhaddislerden avalınca zatayına muhaddisler emneni jattap emneni rivayet kılganını da bilişpeyt. Alardın maksatı ugat jattayt rivayet kılıveret. Boldu. Kata getse de kata getiveret. Oşon üçün hadislere köp problemalar getet. Sebep jattaganda mani menen rivayet kılıp atkanda bununday düşünüp dururlar. Başkaça rivayet kılıveret. Keyin oşondan problema çıkat. Oşonun birösü misalı Allah Taala kıyamatta adam kafirler tozakka girgene yada'u qadamahu deydi. Özünün kadamın koyat deydi. Kadam degende hadisli rivayet kılıp atkanlar mine kadam dese but dep bir düşünüp algandagı uşul hadisli başka jakta da bir sahih rijlahu butun koyat dep açık aytkan. Oşon üçün dagı kebirki bizdin janagı musulman bir tugandar Allah Taala'nın butu, rijili, kadamı bar degen uşundan çıkkan hadisti nito rivayet kılganda. Anı bizdin alımlar etet kadamahu degen ay yuqaddimahu. Aldыңгылат kafirlar birinci tozakka düşüret degen. Manada Allah Taala alıp barıp butun koyat degen manada emes deydi. Kadam degenden de bizdin kadamda düşüngende Allah Taala'nın kadam degen başka bir rivayatta rijil, but dep dagı rivayet kılgan. Ana oşo ekönü karmaganda Allah Taala'nın but degen sıfatı var dep ketdi. Problemi hadisти nito rivayet kılgandan. Bunu İmam Bukhari'de de şu hadis İmam Bukhari'de var. İmam Bukhari'de çeçmelegen çoğun alımlar İmam İbn Hajar al-Asqalani, İmam Kastalani, jana başka alımlar şunu bayanda İbrahim İsmaili, jana başkalar ne? Şunu bayandap ketken, şu жерде problema ketken. Demek hadislerde mani menen rivayet kılууda kede problema ketip barat. Anan muhaddisler Allah Taala Allah'tan razı olsun. Jattayt, bирок emden jattap atkan bilbegenleri de var. Bir kişi, bir muhaddis kitaplarda yazılat.
Daratkanaga kirip çıkıp vitir namazını okuyat eкен. Anan ayıp duruyor, vitir namaz Şafilerde bağımdatda okuydu, anan Hanafilerde geçinde okuydu. Sen abetleri vitir okudasın o. Kanday dese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim istince kılsa daratkanaga kirip, "Felyutir, vitir kılsın" degen. Mına dep hadis. Al vitir kılsın degen 3 taş menen, vitir degen tak degen sön. 3 taş menen tazalasın degen, al vitir okusun degen emes. Gördünüz mü manisinden? Tura emes düşüngöndө. Demek hadislerde mani menen rivayet kılуу durus, biroq fuqahalar şu akıllıurak başkalara karaganda. Эми булардын кыссалары жаман көп. Күркүлүү нерселер мухаддистердики. Анан эми анан баарын айтып отурса, кээ мухаддистердин кадырын түшүрүп атасыңар деп, жок. Муну мен эмес, ошо аалымдар жазып койгон нерсени гана сиздерге айтып берип атам. Ошого Баян Загулул илимди окусаңар, кызыктар жаман көп аяктачы. Демек, муну хадисте инкана ратбан фагсилихи мани уруктук эгер суу боло турган болсо жуугула, эгер курак болсо неме кылгыла деген Айшенин өз хадиси мындай хадис келген эмес деп бизге көп доомат айтышат, бирок бул хадис башкачараак маани менен келген. Имам Маусили буну маани менен гана риваят кылган. Сахih Бухари жана Муслимде ошол Айшенин өзүнөн келген хадис эмне деген? Калат кунту агсилун жанабата من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. Ayşe'nin özü aytad, kuntu agsilul janabata. Ay janabadan maksat bayağı uruqtuq dep aytpastан janabat dep aytad. Kiyimde bir uruqtuq tiyip kaladığın sonra men juup beredim. Peygamberimiz ошонун жуулгандан кийин ошону жууп алып анан кийин намазга чыгат эле. Демек, маниди нажасат экендигин аны Айшенин жуугандыгына бул жерде далил болду. Себеби жууш керек аны. Эгер кийимге тиип кала турган болсо. Ал эми Муслим риваят кылган хадисте кунту афрукуху мин thawbi Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фаркан фаюсалли фихи. Биринчи хадисте имам Бухари 229 номерде риваят кылса, имам Муслим 288 хадис. Ал эмне дептир? Муслимде Айшенин өзү айтат. Кунту афрукуху мин thawbi Расулиллахи фарк. Эгерде мани кийимине тийип кала турган болсо, мен мынтип укалап, демек бул кургагын айтылып аткан. Ушинтип тазалайт элем, пайгамбарыбыз ошо менен намаз окуйт болчу дейт. Ушул бул хадистерди имам Маргинани, имам Маусили риваят кылып атканда мани менен риваят кылып койгон. Демек, негизи бар бул жакта. Кичине карасаң, чыгат Бухари, Муслимден эле чыгат. Ошол хадистер ушул эле маанидеги. Демек, биздин Ханафи мазхабта анын нажас деп аткандыгыбыз жөндөн жөн эмес. Пайгамбарыбыздын Айшенин өзү риваят кылган хадисинде аны жууганга буйругандыгы жана Айшенин өзүнүн жуугандыгы анын нажасы. Таза болсо, сонун болсо аны эмне кылат жумага? Демек, ал нажасат. Ал эми жанагы атыфи сөз, булдан пайгамбарлар жаралганга барды жаралган. Ошол жаралса деле Аллах Таала күнөө кылсаң тозокко салып коет атпайбы? Эч проблема, туурабы? Не проблема? Ошол укмуш анын урматы, адамдын урматы анын иманында, анын кылган ибадатында Кудайын тааныганда. Ал тигинен жаралганыңда эле болуп калат аткан жок, Сен ибадатыңда, иманыңда. Ошондон жаралып адам болуң, сонун Кудайды тааныдыңбы? Бисмилла. Бейишиге кир. Кирбейсиңби тозокко? Демек, баягы эмоция менен маселе чечилмеш керек, балки пайгамбарыбыздын хадистери менен, муштахидтердин чыгарган чечимдери менен. Дагы бир хадис бар экен. Бул хадисти имам Бухари жана Муслим риваят кылдыр. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ягсулул манiyya, thumma yakhruju ila as-salati fi zalika ath-thawb. Açıktan açık aytır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uruqtu juuyt ele dagı ошол кийим менен кийип алып намазга чыгат эле. Wa ana anzuru ila athar al-ghusl fihi. Ayşe'nin özü aytат, бул Allahu alam. Беде риваят кылып атам, мен карабай калып турмун. Сахабалардын бирөөсү айтат, мен дейт, пайгамбарыбыздын кийиминен
ошол уруктуктун жуулгандан кийинки изин дагы көрөт элем дейт. Бирок ошо менен намазга чыкты дейт. Muttafaqun alayhi. Муну имам Бухари жана Муслим риваят кылган. Демек, манинин нажасат экенлигине бир эле жанагы хадиске жабышып калба, сен Маусили айткан. Башка хадистерди карасаң деле чыгат. Ал жерде имам Маусили бул жерде анын маниси менен гана риваят кылып койгон. Дагы бир хадис бар экен. Аммар ибн Ясир радıyallahu anhu'nun hadisinde innema yughsalu thawbu minel mani vel bawli vel dam. Ammar ibn Yasir bu sahaba. Peygamberimizden rivayet kılıp aytat ne deydi? İnnemâ yughsalu thawbu. Giyim emneden juğulanatken uruktuktan, zaradan, jana kandan juğulat deb bayandaptır. Bul hadisdi ya Allah ya Allah İmam Daruqutni rivayet kılıptır. Andan keyinki meselege erejege gelsek ve kezalika rawsu vel akhsa. Jana oşondo ile najasa galiza or najasat deb eseptelinet eken raws vel akhsa. Raws degen nerse ököteң эле айбанаттардын чыккан najasаты. Эми раус деп көбүнчө эмнеге айтылат экен? Туягы бар нерселерден чыккан нерселерге раус деп айтат экен. Неме? Раус деп. Туягы бар не бар бизде? Ат, төөдө уйдуку туяк эмес да? Мындай. Аттыкына окшош туягы. Төөдө ушулардын катарына кирет, ушулардын чыккан нерсеси раус деп айтылат экен. Вал ахса уйлардыкы жана кой, уй башка нерселердики. Мына ушулар дагы не дептир? Najasa галида дептир. Эмнеге мындай деди десе, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фирраус иннаху риджсун najас деп айткан пайгамбардын хадиси бар экен. Вал ахсау мисраху. Жана уй башка нерселердин najasаттары дагы мына ушундай мааниде дептир. Демек бөлдүк. Кийин дагы бир эреже бар. Адамдардын арасында колдонулуп жүрөт, бирок бир аз тактоо керек. Ал эмне дейт? Эти желинген нерселердин бардыгынын najasa немелери, заралары najasa, жеңил najasат, желинбегендер оор деген. Эми бул жалпы эреже бирок так эмес. Бирок эң так эмне? Эгерде далил келип туруп, ага каршы далил келбесе оор najasat, bir dalil kelip turgan taza jana anın najasat ekenliginde da bir dalil kelip turgan bolsa аны жеңил najasat deb aytsak bolat dep turam. Wa kezalika bawlul fa'ra. Emi çiçkandın zarası dagı najasat galida оор najasatка kiret eken. Emne söýtüp uşulарды баяндап айтып атат, себеби биздин жашообузда бар жашайт биз мененчи. Кампада жашайт, un, buğday жактарда. Демек ушундай боло турган болсо, анын зарасы дагы, берки немеси дагы, кыгы дагы эмне болот? Кык деп айтабызбы эмне? Najasa галида. Себеби Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалпы эле хадисте эмне де? Истанзиху минал баул. Неден сактангыла? Зарадан сактангыла деген хадиси мына ушунун ичине кирип кетет дейт. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кабырдын жанынан өтүп кетип атып, ошол кабырдын ээлери азапталып атканын көргөн. Пайгамбарыбыз эмне деген? Бул жерде эки адам азапталып атат. Бирөөсү ушак айтат эле, бирөөсү зарасынан сактанбайт эле дейт. Демек, жалпы зара дедиби, ошонун бардыгына мынау чычкандын дагы зарасы, анан аны кыгы кирет дейт. Эми маселе, эсиңерде барбы, мурда сабакта су жана кешик чычкандыкы, жыландыкы, мышыктыкы najас кылбайт дегенбиз го. Эмне кайсы эреже менен айтканбыз? Умумул балва. Адамдар андан сактануу мүмкүн эмес экендигине. Бул жакта эмнеге najasa галида деп калдык десе, бул зарасы менен кыгы жөнүндө айтат. Ал шилекей менен айтат. Ошо шилекей бул эмне? Андан сактануу мүмкүн болбогондуктан, ал эми бирок кыктарынан булардан сактансак болот. Себеби ал постоянно эле мынтип жүрбөйт да. Бир жерге неме кылат, унга түшүп калса, аны тазалап алып коебуз. Будайга ошондой кылса, тазалап алып коебуз, көрсөк, Бул дагы najasat галида пайгамбарыбыздын истанзиху минал баул, ошол зарадан сактангыла деген далилинин негизинде. Wa kezalika bawlus sagir was-sagira akala aw la. Şu maselede көбүрөөк токтошубуз керек.
Ошондой эле жаш баланын дагы зарасы, ал кыз болсун, бала болсун, тамак жеп калган болсун, жебесин, зарасы нажас болот. Бизде адамдардын арасында бир маселе бар, кыздардыкы нажас, балдардыкы нажас эмес деген. Укасыңар ушуну? Укасыңарбы? Биздин мазхабта эмес ол, башка жактарда. Анын түгү каяка барат? Анын түгү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бизге келген хадисте, эгерде бала боло турган болсо, зара кылса жуугула, эгерде кыз боло турган болсо, раш чачып койгула деген хадис келген. Ошону жана мухаддистер, жана таксырлар ошону түз түшүнөт да, демек баланыкын жуу деп атат, кыздыкына чачып кой деп атат. Демек кыз зара кылып койсо сууну жолу чачып кое берет, жууштун шарт эмес. Ал эми баланыкына кыздыкын жууш керек деген. Биринчиден экөө наоборот болуп калат. Чачып кой дегенди силер биз кыздыкын жууш керек болсо, сен чачып кой деп атасың. Хадис менен айткан сөзүң бири-бирине каршы келди. Аны ошол чачып кой дегенди араб тилинде дагы бир мааниси бар, жуу деген эле мааниде. Аны алымдарыбыз бардыгын хадистерден башка жактардан чечмелеп айтып койгон. Эмне себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бала менен кызды экиге бөлгөн ошол десе, эми Аллах таалам барыңыздан разы болсун, айтканга туура келет. Баягы балдардыкы түз эле бир точкага тиет да. Зара кылсачы. Кыздардыкы чачырап кетет экен. Чачырап кеткенден кийин баягы жууганда кеңирээк алып, раш кылып жуугун деген маани чыгат экен. Балдардыкы түз эле бир жерге тиет, ошол жерде жууп коесуң. Ал жеңил. Раш деп кыздыкын айткандагы маселеси ал чачырап чыгат. Ошондо кийимди көбүрөөк жерин жуугун, раш маанисинен башканда мындай чачып жуугун дегени бир жерден, мисалы үчүн бир бала менен зыңк деп койсо, ошонун үстүнө сууну куюп койсоңуз таза болот. Кыздыкына чачырап кетет, демек чачып кеңирээк кылып жуугун деген маанидагы айтылган. Себеби экөө тең эле бир, кыз менен баланын жегени бир болуп аткандан кийин чыкканы деле бир болот. Анан эмнеге мунуку жеңилирээк жууа койсо боло берет, дегеникин жууш керек. Экөө бир эле, бардыгына нажасат, ошондой мааниде айтылган. Ошону акала аула дейт. Экөө тамак жеп калган болсун, же тамак жебеген. Бизде ушундай бар. Тамак жеп калган болсо, кусуп койсо, кийимди нажас кылат. Сүт эмген бала болсо, эчтеке болбойт деген сөз бар. Угуп жүрсүңөр ошону? Ушундай бар. Андай эмес. Тамак жейби, жебейби, зарасы да нажас, кусундусу дагы нажас. Бала кусуп ийсе, кийимди эмне кылат? Нажас кылат. Ушул жерден токтоп турайлы. Азыр суроо жооптор бизде дайыма кызыйт. Ошон үчүн суроо жоопко кайталы, адамдардын уйкусу келип кетпесин. Себеби биздин илимий маселеде бир аз эмне болот? Оорураак болгондуктан адамдарга тажат үйбейлик. Ва саллаллаху таала хайр халк Мухаммад ва аля али ва сахби ажмаин. Бизге азыр дагы неме кылган атабыз? Мүмкүн азыр казы дамыла бизге мүмкүнчүлүк болуп калса, мүмкүн 4-күнү күнү Ханафи мазхабтын негизделишин бул жерге кылышыбыз мүмкүн болуп атат. Бу жерде болуп кала турган болсо, болбой кала турган болсо, анда сиздерди тетисинин маңдайына мешитке чакырабыз. Иншалла.